Nthiguru na inkugwirwa nontu bwa measures iria thirikari gwikira especially thirikari nene, lakini ugwa bwakwa ni preparedness yetu ta thirikari yetu ya Meru. I'm sure department ya health na department ya disaster management iba kuendelea kuthia bena mishemanio mingi muno kugeria kuona uria bakathithia, lakini thaa so far tutena any briefs chia kumenya how prepared we are as a county kumba kukabidhiana na murimo jo tukeja ukinya Meru, and God forbid. I think from the county assembly tukomba kutha tugetia statement from the relevant offices kumenya the level of preparedness ya murimo jo corona, just in case tukeja kuja within our county. Na only as a member of our assembly kirande ngiromba ni gintu kimwe that tugerie kutha twina isolation ward na ara gwetu level 5 kenda in case tuomba kutha twina murimo ta jo jomba patients bogomba kutha bage kwa antu amwe na kinya mantuja koligeria. I think prevention is better than cure kagita konde. Antubonde madaktari manases itukwirigira ibetete na mbere kwithira bakiukia all precautionary measures nontu tukaria tongeria tutithira tuwiritwe mantu ethire akiriri biantu bakwaria ki siasa na BBI na ndeto ingi ya yu na itukuende focus yetu nete purely ke our health institutions twithira tuena surveillance team antubako monitor kabisa ataalamu bethire bai within our county. Tuetete na mbere na kumonita bugu karika nontu tayari yanara American kurari na serious problems note antu ba immune so far kutena any evidence kuona niliate antu baba iru bari immune to murimo no yo eku. Thirikari yetu ya county ne bati kuthirio bwake ya Meru ya berora bai prepete kukabiliana na murimo yo ya corona in case incident ikaomba kwa ya Meru nontu mwankatha ibateromba kwa position yo kithera be prepared na ibo ya kwithia we prepared tugetera tu thirikari ra nene ne kuibanga nontu kinyare aba ibanga abari banga muno itukumenya tauni ra nene yonto Mombasa, tauni yonto Kisumu, yonto Nairobi na anto babe ya Kenya tikabe ya just those towns only no beje kinya Isiolo bakenya na Nyuke so na bage ya kinya Meru tukwenda kuigwa thirikari eto ni ora ibangite kukabiliana manto yau ati rumwere yo kana antu ara muntu antu bomba wasu murimo yo yo corona ba ya sibitare igera wa sibitare ra ya kanere bangi orande ni 811 ende kuona nia yo kyogara kayo ya Kenya na by the way nya thirikari ne legese tamuno nya national no nto pa untu bato kuona ke social media bakalekele ndege ya saina na ikoyo kuiru ko murimo yo yore ende itukwenda nya president wetu na wizara ya erodhi pole lionto bakarende bonde na barabaronga merete erodhi ndene ya county na banational nikenda bomba kuweka mikakati yani nebui na batenge mbeza cia nontu murimo yora to kwethira kayo umbere onto konge kotesaina anto bakethira bonde saina yakira sibitari na wande na anto bendelea kuona matibabu na wekira itu nonto no bangaira corona no bongaira mbimbia iro egakara na toto bangirete oro turetera ageni baguma Nairobi na anto baumete China 239 batorwa ndege Nairobi ona toto bangirete ba corona ito kuigwa na to bangite ba corona na te thirikari to kubithia ba corona ne bati kuthia county Meru ke thiarite manto corona na ke menyoro ekauga manto corona ke na anto beto batike kwajua.